Hleleke nobaba-ke uJohn Zex, ubaba uMzelemu. Ngibona khona lezinto osiphathele zona selokhu sikubona konke ngathi khona i-DVD mangibuka ngikude. Ikhona i-DVD engangiyenzile kodwa-ke iyadlala yona kodwa-ke mhlawumbe-ke sawungashawa yilokhuzana lapho ikhwalithi ngoba sasiyirekhoda nje yale yakwaBonjo Mantindana. Yebo ile bona-ke impela i-campus dance. bese kuba yiyo-ke Amagqamu-ke lawa-ke. inena-ke nentsha-ke le Kamuva. elandela le Okay. Mantindana. Yeah. Kona-ke mathathu kodwa ngiyiphathanga le emarikana. Hayi siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Bekhona la etafuleni. Nibahle amantombazane yiyo-ke le kababa uMzelemu. Ekuyona-ke asayiphusha. Siyabonga kakhulu. Mhlambe ngapha ngasohlangothini lokusizakala nosushilo ukuthi ulekelelwa kancane-ke ubaba uMlando Mgobhozi. Abahleli bemicimbi-ke unayo inhlanhla yokuthi mhlambe bekukhumbule ngakini uma kuthiwa kunomcimbi? Baba kona iba khona kancane hayi kakhulu ngoba kuye kwenzeka ukuthi uba lapha endaweni yethu South Coast mhlawumbe khona imicimbi eyenziwayo kodwa uthola ukuthi bayasazi bona khona nabantu esibambisene nabo lapho kodwa uthola ukuthi mhlawumbe hayi akungenekanga akungenekanga kodwa bakhona abanye abangenile mhlawumbe kade sinabo nje kusho ukuthi-ke inhlanhla asifani nathi-ke ninawo phawode phawode indoda vele bathinti bathi kancane bona kunathi lapho bakumzelemu yakubuka-ke ugubhulanga ezento nje athi ungasaboni kahle uma kuthi uphawode ubuphinki awuzame omhlophe mhlawumbe uzoba ngconywana ayiseni uye emsebenzini ushaya ubuya ntambama ugqumvu phalaze ugcina khanya nje lapha phansi kwamaphumulo bekaba bakusikhumbuzo abanala ozakwabo bathi uhleli kanjani-ke wentombazane azabe sibathokozele suka Kanjani kwasasa wahlala wakuvusela madoda uhleli kanjani wenkwasasa wahlala wakuvusela madoda